Dopisnici RIA Novosti snimili su napad na zgradu u industrijskoj zoni Artjumovsk, tokom kojeg su stamperisti grupe Wagner eliminisali trojicu ukrajinskih strelaca koji su ometali napredovanje pešadije. Ruska lovačko-bombarderska avijacija upotrebom planirajućih vazduhoplovnih bombi velike razorne snage napala je nekoliko vojnih ciljeva u gradu Orahov. Prema prvim podacima, pogođeni objekti su pretrpeli velika materijalna razaranja i izbačeni su iz funkcije. Rusija se sprema da donese zakon po kome će biti onemogućeno sticanje imovinske koristi osobama i grupama koje su napustile zemlju i otvoreno vrše neprijateljsku propagandu u državama gde se nalaze. To se pre svega odnosi na poslove koje ovi pojedinci i grupe imaju na teritoriji Ruske federacije, a koji nesmetano funkcionišu bez obzira na novonastale okolnosti, što generiše opravdan bes kod ogromne većine stanovništva.